Vrijeme je da uz Japanke iz ormara izvučete i plesne cipelice, jer nam krajem ljeta u kina dolazi film s najviše glazbenih hitova do sada. Mamma Mia se sa kazališnih dasaka preselio na veliko platno, pa je naša Antonija Mandić odletjela u Grčku i provjerila koliko je Pierceu Brosnanu i ostatku ekipe bilo teško naučiti pjevati i plesati. Nakon Moulin Rouge-a visokobudžetni mjuzikli više nisu tolika rijetkost, ali iskreno, tko je mogao pomisliti da ćemo u jednom gledati Meryl Streep i agenta 007 glavom i bradom. I ne samo to, oni u Mamma Mii sami pjevaju svoje dionice, a Meryl pleše kao profesionalka. Nije loše za 59-godišnjaki. Radnja filma Mamma Mia smještana je u Grčkoj, pa je 100-tinjak novinara iz cijeloga svijeta pozvano u ekskluzivni rezort nedaleko od Atene. Tu su nam se pridružili i glavni protagonisti mjuzikla. Meryl glumi Donu, majku 18-godišnje Rosie, koja na svoje vjenčanje odluči pozvati 3 bivša majčina dečka, odnosno 3 svojih potencijalnih očeva. Pierce Brosnan je uspješni građevinar Sam, Colin Firth businessman Harry, a Stellan Skarsgård bojem koji živi na brodu. If you had to choose between one of those 3 to be your father in the film, which one would you choose? I think I would choose Stellan. Why? I feel like Stellan and I came from the same boat in life. I admire all of them, but I admire Stellan so much because I got to know him a little bit more because I worked with him on another movie afterwards. Pierce Brosnan priznao je da je ovim filmom nepovratno izgubio svoj mačo imidž. Istina, malo nam je bilo čudno gledati ga u tajicama, platformama i pritom nenaoružano. No i ovako kostimiran, te nakon nekoliko sati sjedenja na plus 40 u hladu, Pierce je i dalje šarmantan i ugodan sugovornik. Greece forever in my heart. Love this country, love these islands. Love the people, love the food. Cool. The time of my life last summer. You can just sit back. I'll interview myself. Okay, you just have a cup of tea because I know every question and nuance. Nije bilo lako pripremiti se za pjevanje, kaže Pierce, i najviše su ispaštali njegovi najbliži. Nakon što je nekoliko dana hodao po kući s iPodom na ušima, urlajući iz sve glasa, obiteljska ga je domaćica potjerala na plažu, jer ga, kaže, više nije mogao slušati. Treme su ga riješili dečki iz ABBE, Benny Andersson i Björn Ulvaeus. And he was just a saintly man, because he gave me the confidence and the courage to stand up there and make a noise. Any funny stories from the set? A lot of funny costumes. There must be lots of funny costumes. I don't know if jumping off the rock was a funny day. It was funny in retrospect. But there was a sequence in the movie where the 3 dads and the daughter jump off a rock. And they said the day before, they said, well, do you want to see the rock? And I said, yeah, sure, I'll see the rock. I went to see it, and it was like 25 feet drop into the water, and there was another 25 feet below that. And it was funny just to see the 3 guys, because we were all there and we thought, okay, I'll suck it in, we're going to look good, you know, but then you get up on the rock and everything is like, oh. Baš kao i u mjuziklu, radnju filma diktiraju ABBIne pjesme. Muški dio jednog od najuspješnijih pop sastava u povijesti glazbe, Benny Andersson i Björn Ulvaeus, izvršni su producenti filma, ali i odličnog soundtracka. I never in my wildest dreams thought that we could survive this long. Sve je počelo pobjedom na Eurosongu 1974. s pjesmom Waterloo, koja im je otvorila vrata svjetske glazbene scene. S više od 370 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, ABBA je jedan od najuspješnijih bendova svih vremena. Throughout the years, there were a lot of rumors ABBA is gonna be reunited, and there were some rumors that you have been offered like millions and millions of dollars to do so, but nothing ever happened. Why not? Well, we just never felt the urge or the motivation to get together again. That would have to be, there would have to be a musical point to it. The feeling that we can now give something again. And we sort of never felt that. We were on different tracks, all of us, and it just never happened. 55-godišnji Pierce od svojih početaka glumio je u svemu i svačemu, a uloga koja je zacementirala njegov celebrity status jest ona Jamesa Bonda. Pierce je ujedno i prvi Bond koji je, recimo to tako, dobio nogu.
Uloga u Casino Royalu bila mu je ponuđena i on je pristao, nakon čega su producenti odlučili stvoriti novog, mlađeg Bonda, Daniela Craiga. How did you choose your projects? First you're James Bond and now you're dancing in funny suits and being maybe a dad. They choose me. They choose you. Yeah, it's just, sometimes you have choices, sometimes you have no choices. I've always had to work hard for getting the work that I've got. Sometimes I haven't. Sometimes I've been very lucky and very blessed to have had employment constantly over the years. Jedna od tih zaposlenja Pierce je dovela u Hrvatsku. Naime, s Patrickom Stewartom i Christopherom Leeom upravo je kod nas snimio TV film Vlak smrti. Pierceu, kao ni ostatku ekipe, nije bio problem te 1993. godine doći u Zagreb unatoč ratnim upozorenjima. Iz Zagreba nosi samo pozitivne uspomene. Zagreb, I love Zagreb. I expect to see you in Croatia soon. Croatia, I love Croatia. I have fond memories of Croatia. Minutu po minutu isturile naše 4,5, pa smo naoružani jednako lijepim uspomenama na simpatičnog Piercea napustili Grčku. A film, ne sumnjamo u njegov uspjeh, osobito među publikom koja je okupirala svjetska i domaća kina, želeći biti dijelom seksa i grada. Ovaj trend takozvanih ženskih filmova drastično će promijeniti hollywoodsku filmsku ponudu. Zato muškarci, pripremite se na sve više kućnih druženja s kolekcijom prljavog Harryja, dok vaše ljepše polovice svoje nove krpice budu, umjesto vama, pokazivale frarima s velikih ekrana.